Hanga mabalit tumawag apo. So detan nga din apo. Ket iti paganurutan, i-text yun lang apo, iti namnamain nyo nga paulo na dito nga sonata, dito lang official text line, hang mabalit ni Messenger. Of course, with your name, age, address, haan nyo hanggang sumungsungbat nga dagos, taanagan nyo pa'y apo, tinilabag na dito nga sonata. Ipangagmi nga ro din kada kayo, apo. Ano? Name, age, address, and title na. Title of the song. Siyempre, yung text line lang. Well, yung text line lang. 09 15071-3686. Dahito yun, apo. Iti kabarbar la unay, apo. Nga kararamit ko nga kanta, iti kalman. Ken maudi nga paghanurutan, may salaeng ti answer kada SIM card. Nung nagduwa kay ti answer invalid ang apong agpadpada. So may salaeng iti answer kada SIM card. Dahil tingad ulitin ta. Ang mabalin ti duwa. Nga answer, may salaeng. 1. For 1 unit, Desktop Electric Fund. Courtesy of Vice Mayor Melvin Cristobal. iPhone ta cellphone mo, Chanel timbang banglo, Estee Lauder make-up mo. Oh wow, Fortuner lugan mo, Hermes pa iti shoulder bag mo, Louis Vuitton ti wallet mo. Wow, Gucci ta sapatos mo, Prado day tarelos mo, Diamantet al-alahas mo. Sosyal ni manang ko, nagatitid lugtag ko nurimwarkan kon de payo. Ngem apay, tapay udmo, adda gas-gasan na, kasla amok sa dayta, say upem no maulaw ka. Wow, dagdatlag alana, pangaprus ti saka, no sumbrot ut na. Awan serbin tapira. Nagsosyal ni manang kon, ngem apay kasalunat mo, dim nga ingkas kaso, anay uray kasangot kinagarbo, nusangaraken taagas mo, tanggayam pa'y sapsapo. Anay,
Okay, you still have time to send your guess, karo ba? For may sanga electric fan ngem awampay tinakita may nga umno ti Katawa dito yung Facebook live ni Anay na sakit. awampay tinakita may buya ay may abo ti pa nagtaray dagiti text messages yo, and in fact nasulukan nga 200 it is apo awan. Tay ko na may isa lang answer. May isa lang answer kada may isa nga SIM card. Ado ti tandani pero ada kurang na syempre. Adito'y envelope. Kita mo na laing. Medyo paglalaukan nyo, dahil kita sungbayo, ison. Awampay. Awampay, tinangabag. Yeah. Ayan. Okay, daksang kasat, awan ti makita mi abing nga umno ti sungba na. Medyo naunag nga, hindi naramit ko nga paulo na. Yes, medyo narigat nga talaga. Ta syempre, may isang electric fan daytan, kaya di ba? Ag-text na laing. Okay. Ulitin mi apo, dagiti hamping nga simbumbat. Dito lang po official text line 0915-071-3686. Awampay ka lang. Awampay. Di pa baba gamin. Basta na nakita mo lagorod nga malagi dyan. Teorayo magiging barbar mo sa mga. And after a minute, buraim mi amin dito na po. And then ulitan tayo barbaring at dati sumagi din. So dati second chance yung apo. Damay nag-answer dito ni Facebook. Naglamoyot nga anay. Oo, apo medyo talaga nga makariro mga kasi itipan ng ted, itipa ulo ti sunata ket discretion diyan nagsurat. Ore niya ti papaulo na basta iso na makin kayat nga dahil ti paulo na yan. Ngam siyempre ti naramid ko nga paulo na kat adi jemat unig ti sunata. Ngam awan ti nakaala. Jay. Kita man. Ni. Ta? Naminduan Hindi mo balin. Namindua. Sayang, medyo naala na namindua na insend Ayan, so 40 seconds lang na po. I-depemin, dato'y text line. Taawan ti nakapugto. Ngem ulitan mi apo. Pati ni Ma'am Devora na nag-answer. Yeah. Daksang kasap. Malimot. When? And then 30 seconds lang inin. Okay. Ditipen kung gano'n daw. Wow, sosyalera. 15. Naparamag kaunay kung gano'n daw. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Isarami na po. Iti text line. Bura amin nga nakakabiltan balong. Ta sukatan tayo. Another round, 195. Mati ka sa lagi ko DJ messages. Okay. Na-delete la kayo. Na-delete mo dagi messages. Branded. Kuna dapat din Okay nga Rod. For the second time, padasin nyo ulit ipumugto apo. Ta sayang dahito electric pan nuhan nyo maala. Dahito manan, idadatatlag nga sunata. May sala ang tunggal SIM card. Wow, iPhone ta cellphone mo, Chanel ting bang bang lo, Estee Lauder make-up mo. Nagmayat ni Buyain. Fortuner lugan mo, Hermes Paiti shoulder bag mo, Louis Vuitton ti wallet mo. Wow, Gucci ta sapatos mo, Prado da
relos mo, diamantet alahas mo. Wow, nagsosyal ni manang ko, nagatitid og tagkukuko. Nurimwarkan kundi payo, ngem apay tapay udmo at dagas-gasan na, kasla amamok sa dayta, say upem no maulaw ka. Wow, datdatlag alana, pangaprus ti saka, nusumbrot ut na. Oh wow, ubing kapay metikunak, di kang tumet nagal-alwad, awan serbin tapira. Nagsosyal ni manang kon, ngem apay kasalunat mo, dim nga ingkas-kaso. Anay, uray kasangot kinagarbo, nusangaraken taagas mo, tanggayam pa'y sapsapo. Anay, 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 anay. Awan sa mo makapugtaw. Dito pa nag-answer para makabugaw Ilocos Sur niyo. Awan na po ti makita ni. Sininglag alana kung kunada pa eh. Awan, ay sayang man. Okay, this time tingnan nyo nga kung available na yung tuner. At anak ko nag-text. Okay, titingnan namin anak. So, mangtad kami ti Klon. To talaga nga, awang mo ti nakakita, awang mo ti nakapugto. Kahit sayang mo, tayo ito'y apo. No, hanga mai parabor. At ang tumanin next week ka. Talo nga sarita tayo ito'y. Yan, so, ibura ang aminin. Yala mo, no, di ka pa yung mapugtuan tayo ito'y. Ayan, so, amin apo nga entries yo, kat naburan. Apo, 7 minutes lang tinababatin at ako mamutin ti may announcement nga nangabak ti electric fan. Okay, sige, so amin apo nga imanser from the first attempt to the second attempt. Bura imin. Maminsan pa yung ipangagme and itiklo talo nga sarita da ito'y nga iti ending na ko. Dahita na. O sige, bura im ulit. Da kita kasangsang po na. Tano ma-invalid amin data. So, may isa lang kada SIM card apo iti
awaten mi nga answer. No nagduwan ti answer yo, invalid apo di gijayan. Madi mabalinen. Sa ulitin mi, iti clue, talo nga sarita, iti last word na is ko. Amuyulatan. Linaingan langan, dahito yan. Dahito yung arot. Ulitin mi for the last time. Ket numalpas ti sonata, awan mabilanan may. Into no next week, bimanan nga iparabor. Dahito yan, ditatatlag nga sonata. Ket buya imi apo, iti pinagsangpet. Da kita text message yo. Dahito yan. Talo lang nga sao, at dapat upat ti insong bana. Wow, iPhone ta cellphone mo, Chanel timbang banglo, Estee Lauder make-up mo. Fortuner lugan mo, Hermes pa iti shoulder bag mo, Louis Vuitton ti wallet mo. Wow, Gucci ta sapatos mo, Prado day tarelos mo, Diamantet al-alahas mo. Wow, nagsosyal ni manang ko, nagatitid ugtag kukukon, nurimwarkan kundi payo. Ngem apay, tapay mo Adda gasgasan na, kasla amok sa dayta, say upem no maulaw ka. Wow, datdatlag alana, Pwede na si putanan, partakam irip. pangaprus tisaka, nusumbrot ut na. Oh wow, ubing kapay metikunak, di kang tungat nagal-alwad, awan serbin tapiran. Ada nakasungbatan nga matiliw amo. Hami matiliw tatunggal tokma ami di text message na agsasangpo manen di kiti answer. Sino nga tatay dyan kaya nga nakasungbat? Timngaing kaskaso. Wow. Natiliw mi laeng. So we have a winner. Picture ang tata. Picture ang. Ayan. Buksilan mi nga rod. At ito yung envelope dito sa nga nami apo. Sakpay nga iparang miti na nga bak. For 1 unit electric fan. Dahil ito'y apo. Dahil sungbat. Ato mo si mong bata. Siyempre taklunan. But may salaing ti mga bak. Dalakan o taklunan. So iti answer. Nga impaulok. Apo. Anay manangko. Anay manangko. Kung na nakitin nakala, 28 years old from Victoria, Aglipay, Quirino Province. Yes, Quirino Province, Aglipay. Adayo di Aglipay. Lagpas ni sa guday. 28 years old. The answer na, Anay Manangko. She got it right. Ipakita mo di jay...
Camera. No makita na nga, we are just being fair. Ayan. So that's it. Our winner is once again a 28-year-old lady from Victoria, Aglipay, Quirino. Congratulations to Maribel Sabado! Uy, agalas stress ga. Agalas 3 and may isa lang Alas 3 namin na. na yan. So, Basang, just bring a valid ID. Ta umay ka to istasyon anytime. Ta itid mi kang kadetoy elet ang mawang kami mo kasanungay. Into no next Sunday mo lang alanan tapno maiparang pay ditoy mapicturan da ka. Yan. With that, we'd like to say thank you for our sponsors, Vice Mayor Melvin Cristobal of Ramon Isabela for the gitoy nga papremyo. And of course, kadagiti pa ito mga sponsors may our very own board member, Fred V. Alili of the 6th District of Isabela. Kabsat ay kaanakan Giovanni Vizcara. Of course, once again, Vice Mayor Melvin Cristobal, Engineer Cocoy Terte, and iti Mayor mi Apo ti Ramon, Mayor Jesus Ladarang, nga nag-birthday ti Kalman. Happy birthday, sir. F1 Gas Station and Sati Gas Station yung Bambang na Vizcaya. Thank you kada kayo amin. So, dating oras naman yung Jun Seriales. Sugat with Jan Mark Pastor saying goodbye and God bless everyone. Thank you so much for listening.